Asidi aina madu pendaba phongdopi ko anate high court phawba yauna even court phawba yauna marat punamakki high court leiba ko leiba punamak che mini ani awaba phongdokadabani awaba phongdokpadu ka sokai de ko then what about Manipur ge sigi mayam dudi minute punate na mikop amtang ningching birabraba moi ge awaba phongdokpadu kalakpanate yes okay awaba phongdokpadu chumi terrorist attack ta mi tamthina hat pese koi nungaite Manipur gi di kanimi yengbe ba karigino ba India government na asamna Kashmir tawra ya da khoi de tawde na walo de haibana taba Kashmir da kuntaruk sibeda lawri ba thawna Pakistani amatta India da lebe yaroi pungni phuni pan me ama ba ba haibani amta lebe yaroi adagi kari kharo wangba level da Indus Water Treaty achi chana roi check post munama close tawrani Pakistani India ga lona bador adagi to suspend Pakistani diplomats achi suspend tawrani adagi all Pakistani national should leave India by May 1, 2025 adagi di PM ki visit Saudi Arabia da nomo waling idra tension la kharabani Amit posting ta harabani Kashmir da mafi marun jom dana kari tawni army na no ki no tawing ba mong to ro ma chi lem thaba yaro hai bi si tawram na ba aduna yam wang na tawra ba po da sa ko gi ta khatik 1% dang Manipur da tawri bi da chumde na angang da mai tawri de es madu ai no ngai te Sir railway accident da na thrakadai kalai da mi ani chokpada manga chokpada tara chokpada prime minister na directly na thrakamagi envoy minister ama thai okay Manipur da karino ba yengi ba miengche aduna han ba round da aina thamning ji mayam ama sibedu mogi awaba phongdokpada aina kalakpanate ai so awaba phongdokpada yawi adu Manipur budi state motherly treatment of se masi being a senior citizen amo aina I lawful citizen amo na law abiding citizen India ge amo ina ai thamoi da nungai jate aduga Kashmir da tawkibagi adugi nungai tabadu de angon su phawi da oina lakcharge bamung kamani yeng bayai khogi Pahalgam terror attack khogi Manipur versus Manipur crisis khoi condemn di tawi even khoi Manipur gi side gi su condemn tawi harba terrorism gi thawong sing se khoi pang da gi thawong ne haba wafum phongdokiba prime minister na phongdokiba da harba Tawdok to that Geneva sings a quiggy Matic Java quiggy action locatni having pot Mokoina Kalu the Mamong da quiggy Maduga Jamanaba consequences lack any action locatni habayan Akanakan Wafam sings of Fondoki Vasulade come in where I had we going about Yamna Pazava Mong Taba topic me Anantanak Abizamu Kashmir gi Achoba district Amani Masigi Manunda Chanba Pahalgam Haiba area the terror attack. Yam tamthina hat padabuniko. What is terror and terrorist? Haiba si Hojikti Bharatiya Nyaya Sanhita ge section 113 asida defined Torah. Karana Torah whoever strike terror in the minds of the people. Adukalona government bu overall tonaba namthanaba government lady gaibisi thawa sadana miyamda terror meteron hairagati aki tujung haitare highest forms of the fairness is called terrorism aki bugi yamna wang basaptam je masi terrorism na masigi kholhakta trina hatpase masi aikoi punamakna any sort of terrorism Terrorism, do Muslim terrorism, Hindu terrorism, Adu terrorism, Kuki terrorism, Mete terrorism. Terrorism, I will say, some money upon Tanate. Lupiangang, Marangkang, dan Hatpa Sibilan, Hatpa government, Buchetaba, Waitaba, Namtanabu Honaba, Achi, Port Punamakcha, chop money. Aduna, whatever Kashmir da, Pahalgam da Togriba, Maroene Hindu, Amasuma Pandigi, Lakpa, foreigner, Ani, Nauraga. Indiagi Hindu oraga so aduda tourist oina koi ga lam tu yang ba chachari ba mayam se innocent man che tamthina act of terrorism toraga hatok pe se yanan bada we should condemn and I also isagi oina so asumba myan se condemn tawi chapsaba action lokun thokputu tawsat amuk la ivana Manipur da
May 2023 until now, Hosi Columdo Angel Air, Kunmari Chay and Nipaga the Wahang Chet, May the Chay and Niparani, and we give Mam function Tona of a corner, but no Itabo Pondoki, a tone of a corner of Mam Langi. Aduna Chay and Nipaga the Ruba, Ashida, Jammu Kashmir, Shigibadu, Hatkibadu, Nungaite, Adumnadu, Oraga, a question that made Chani, Yankai Chani Humpu. Adumanunda. Nupia ngang torga jiri bam degi tha karagi mamang da hat ki bado adugi masung ba yaurang giroi ana channi ni pu yang kai si mamang da haibana ba aduna chahum mu mamang bot side ki mete ngak ta si bugi hajaroi kuki innocent chu tum yaurang mani innocent na ta so yaurang mani asi punamak asi to bada nupi ga ngang ga hat bado ba bada kalim haide be tuming da hat bado kalim ta haidar ba kalim ta tawdra ba kari mamata adudi chumde ne Haidana Kataba Monviraga Haibigi Mohutta, Tumina, Chaplet Blade. Aluga, Kashmir, Torpahoi, I need to get cannibal Libya, Kashmir attacks, Pakistan government within not the Haidana Hapet, High Adabu, Pakistan the train Toma, Pakistan the terrorist training low Haitare, India Masa, Jammu Kashmir Masa, Oragasu, Natraga Mapandigo, Oragasu, Adugi. Hen Yauraka, Changapa, Port Amani. I go get a manabamna. I go use chumni cookie in a toba cognatriaba. Manipur Tugaiba, Pamba, cookie sing, do Martalamen to Henba, Duga Loinana, Manmar de Gi, Train Toraba, Manmar de Gi, Kuchu Klai Pangaba, Manmar Gominganateko, Manmar de Lament to Hen sing do. Aduga Lotuna Raga, Miteda, attack Tobanaba, and it's a happy manager. Pakistan government Tobanate, high Chum the Batu Chidori, Aduga Pakistan, the train to Raba, Porena, Adumasung Jammu Kashmir, terrorist single Tunaraga, Hindu de attack Toba. Where is in the state of Manipur, Myanmar, the train to Rabanatraga, Myanmar, Masa, Oibasina, the Changa Aga, Manipur Togai, Pamba, Manipur, the Hanaleramba, Cookie, militant singa, Lotunaraga, act of terrorism, sing, Tobanaba. Aduna, Asida Kona Haning, government of India, Marwene BJP double engine gi. Zero tolerance. Terrorism says zero tolerance. Haibadi zero the Hantan, but Lehen the Bahaiba. Terrorism says Marupanga Mangan Ba Haibanaba. Statistical Dakara, the Galata, Simataran, Takai Tamuki Mamma, the Mam Paba, Hatpatupa, Mam Tawiko. Tateja got the show. I di kanana naksal bati no oro amano oro act of terrorism terrorism chanam thanaba akan ba action locally I quite appreciate the way but in the state of Manipur adugi amna terrorism machemana khanabani adugi thajan nadaba thajaba mangmate ni mo hai mapani chang panina na Amisa ji na home minister na parliament mo hai mapana so mai manung so am hai machin di terrorism gi ek yaudi mo hai mapani chang pa yawi mo hai sumaina ko gi se pangsan san ba lila dona tawya ba aduna terrorism gi etega si musat ke hadi Manipur so India na tabro Manipur is a part of India, even though it was merged in the year 1949, October 15, the merged Toba, Yaning no Oro, Yaning the Oro, Aina Yamik Oro, Yadabig Oro, we are all Indian. Let none divide us, Hojiku and Oko. Yaning the Bakangula Lal, who then a Tori Monamoya Topa, Tosano, I cannot come up so I come, I cannot talk to Suyaro. I don't go to Indian when in non-constitution in Makada, Hiniaba. Achida, Yang Miang Sida, terrorism, she Lakshan Abohanabada, Kogi Kaikum Nazaraba, Prime Minister Narendra Modi Jina, Miching Mikai Malebra, Hibishu Kaleb, Simana, Haiba, Sai, the Haiba in the Tabada, Karaya Mami, Yam Sound, Yam Noitana, Miti Mai Mila, Deneka, Samoy Agaya, Hai, India Mahibanate, Haidi Moisibu Maru Panga Mutatpagi. Open dona mutatpagi matamado la haba mi kontaru sibasidaco halibu do the condemned away adugi wanati some the journey humpumdra sibasida miti milne miti me milne deneka samay nahi agaya I go get sana lagte haidi brava when I hadn't you say Manipur gedi act of terrorism nate cookie in a chum cookie la hoba signal amendment signal my table chum na hachabani haratam tina than hachabani hi brava
aduna sigi pot asida mana yamna mong ta da pot ama masi maina toragadi Bharat che masi under the regime of double engine gi makha da yamna wa ba yamna mong ta da pot ama oyana ba adu kam tore sida khalsa ama nidang lokhala kanda masi ge kanoda nupiga anganga yauraga moi taruga majiri bamgida tamthina hat kare adagi lau sujabi ma hat kare adagi atoba policeman ama DSP oibama moreda afam karkana sengdong da tamthina arapadi ga kabok pe da yaba adumba sniper ra karino aduna toraga kaptana hale adagi police SP marai bakai khare sanap akan da kamkopida adagi Chorsanpur के DC ऑफिस SP सुपी मई था करे 15 अगस्त नोंगमई पायरगा फिलहाल मनिंग ममांग ओनरेरगा आयन यादा मोंगदा पायरगा चटपा अदगी नोंगमई पुरगा चटपा फोंग न लई करे DC ने SP ने करी लोखलगे ना हंगनबदा होजि फावबदा करिम तो लोखलपा तादे सुमाइना इंडिया की स्टेट अमा ओइरबा lawfully established government अमा लेरबा असिदा करिगंबा अमत तौदबसे हंदकी मसिदी aina madu pendaba phongdopi ko anate high court phawba yauna even court phawba yauna marat punamakki high court leiba court leiba punamak che mini ani awaba phongdokadabani awaba phongdokpadu ti ka sokai de ko then what about manipur ge sigi mayam dudi minute punate na mikop am tang ningching birabra ba moi ge awaba phongdokpadu kalakpanate yes okay awaba phongdokpadu chumi terrorist attack ta mi tamthina hat pese khoi nungaite manipur gi di kanimi yengbe da bakari no ba india government na asamda kashmir ta ora ya khoi de ta de na walo de haibana ta ba kashmir da kuntaruk sibeda lawri ba thauna pakistani amatta india da lebe ya roi pungni phuni pan me ama ba ba haibani amta lebe ya roi adagi kari kharo wangba level da Indus Water Treaty achi chana roi check post munama close tawrani pakistani india ga lona bador adagi to suspend pakistani diplomats achi suspend tawrani adagi all pakistani national should leave india by May 1 2025 adagi di PM ki visit Saudi Arabia da nong waling idra tension la kharabani amisa posting ta harabani Kashmir da mafi marun jom dana kari tawni army na no ki no tawing ba mong to ro ma chi lem tha ba yaro hai bi si tawram na ba aduna yam wang na tawra ba po da sa ko gi ta khatik 1% dang manipur da tawri bi da chum de na angang da mai tawri de es madu ai no ngai te Sir railway accident da na thrakadai da mi ani chokpada manga chokpada tara chokpada prime minister na directly na thrakamagi envoy minister ama thai okay manipur da karino ba yengi ba miengche adana han ba round da aina thamning ji mayam ama sibedu mogi awaba phongdokpada aina kalakpanate aiso awaba phongdokpada yawi adu manipur budi step motherly treatment of se masi being a senior citizen amo aina I lawful citizen amo na law abiding citizen India ge amo ina ai thamoi da nungai jate aduga Kashmir da tawkibagi adugi nungai tabadu de angon su phawi okay nam nungai je abamu nam phajana thambi krai khoi gi Kashmir gi terror attack tu budi thamoi songna nungai te condemn tawi but mafam da lokhat kriba immediate action sing do khoi Manipur gi da su lokhat lam lagadi haba wafum dune khoi thambi re se ai mathang babu mani da laksage babu ngasai ozana su haibi kre khoi gi terrorist sing duna khoi gi attack toram dai da khoi gi tourist sing da ma khoi gi self in intro to han bai da re ma khoi gi maming hayan ba du ka ma khoi gi religion hayan ba haba tare du ka ma khoi gi religion sina khoi gi Hindu religion or agadi ma khoi se kap ta hat ki ba tare sigi attack se sathakra ba matung da khoi gi hariba pahalgam gi khoi gi villagers sing sina phongdorok matam da su khoi gi tourist sing se khoi gi lakpa hantha gi badana ma khoi gi oi ba economic ta problem or apagi matang sa phongdo ki besale aduga attack chatharak pas da khoi gi religion hang kanda khoi gi attack chathare bese mese religion based khoi gi attack oi ga dori bra wa from stick mai thamin ge ba mo oi chamana ba mo ngam da khoi gi dana kuki lamento en missing na kuki terrorist sing na tawri bese nang mai te ra hangdara su mai te ni ai bese khang kandana ba sagi hamajit ka rin pimsa amaga hairido adagi atai te de tawri ba punam ga cha mai te bu arabdi adum terrorist la hoi
ama kaktang ani kaktang thadu kibigi di lehreko kangbuk perom degi adugumba ama ni instant ama ni natana somna so adu widi aramai tengol na kano tangkul saraga changpa kano ma kukinu pe ma thadu kiba dum leiko adegi drug chaba drug kano to wa ma thadu kiba dum lei koina aga angang chu thadu kiba lei koigi kano hoina anupi samaj ki kano na amkil gi kano na nganbina nahan waram adu thaduk thajin dubudi maram ta khal dile adu ke generally kuki terrorist sing na tori bese maite ni bu hairabdi kanai bu yorige bu jamun kashmir dagi henjin ba amana maite bu arabdi sangai lan thorak pa yara roi phone na lauto im nidana kaulu jing kar kanu thangjing kar kanu migi amarnath kumba adigi kumba mela umba adu kumba gi saruk aikho gi pick up pick na maite community gi achauba thajaba pot se lakanu idana phamdil laga se aina yadaba mi hat pai se aina yadena adu ko di mi hat kani aina lok thokpa gum mane ba yes asida masai gi bolum do chawba pik pai bu hemantana haibi do chumme ba asin national issue ne ba jammu kashmir gi se adu na koi pon mona nungai ta ba koi chu phongdo idana adu phongdo ya har ka songge sidi national issue na tar bribe ni yes somgi manipur da mechani yang kai chogum chiri ba aduga angang phabu yauna laknari ba khonari ba asida aduga matam thira ba ek top terrorism tori ba angak paphangna moichi mangan ba yab natro mapani chang pochuna sichu lok thu ne manipur ge jo those who are coming from outside manipur india manipur si india ni na india ki wang mandi ki kholai pa ga manipur da mete hat pe ki lam chatari ba sa maji namina suni ge manunda India Tadoga, Habiti, Manipur Tadoga, no border one, the Chaki Gadamni, not Ragati, Hybrid Tobum Tokro, Aduki Portado, Ojiki, Muching Mekana, Handaki Sida, Pakistan, Jammu Kashmir, Tori Pakistan, the Moitrain, Torubani, I go to say, Wakan Harido, which men Martiki, Torpa, Moilamento, and Moigala, who Haitare, or the Somna Hajalaga, which that told him no Hypet Maneba. I depong the man Marsi in Yagi, Nabani, Abakoi, Nabanate, Adoga Pakistan, and Dagabudi, Nidana, never Yana Dedna. Adu Yobo, the Natragaso, I go to men Marum de Lakpa. Aduna, Torega, some the Manipur cooking to the Moitem Toraga, Hojiti, one Yahan Madonna. A coin of cookie, Punamaka, quite high there, but Adu Hena, Pama, Quiki Marum, Mapang, or Warisana, Bapang, Rivishing Boba, Kalimangam the Deb. And I had one hour with those Amani, a yum to me, a shat to me. Highly of a say. Other day, Adugumaki act of terrorism, act of terrorism, the Aina Hyderifia. Hindu terrorism, Adigi Muslim terrorism, Adiga Tamil terrorism, Adigi Bengal terrorism, Meitei terrorism, Kuki terrorism, and Libya, Bahunideba. All terrorism, all kinds of act of terrorism, say. Must condemn to Buntoy, must Chapmaneba. Terrorism, a public terrorism. Terrorism put up a Hibama Libahuni, they were me had Pabrana. Aduna adu may port ponum to the community anida mapangi changpa adumba illegal immigrants and mating punctualaka toma inyagi matakta hobo torum ni haidana foreign external aggression ni haidana ko joy sankarna UN-dra kanowangang mada chahimu helabra zo haigi biawre manipur governor wikena masidi act of kanogi aggression external aggression ni haina punishable lere adi home minister so amo high de tawno lere adu sigumba mayam che masi yengeraga anu tawlo sike kana na haidi de sumi kananu hoiba me 23 do kananu section de badagi nova madugi police ki makokchi kanano sarkar paibe ki sarkar gi di Minister Birena, me Nipan Mapana, do Ogadra, not to me Tagi Manu Oite. Mr. Punucha intelligent fellow, I know Lamana on the tiny view. I greva. Yamna, my dear, if open Chumcham, Hajabanico. I do the Jati Machenda, only be no, I get Sarkarga, Moika Tonabani, I quite intelligent fellow, ni. I do not want the tiny view. Ukida, the tiny canoe, high be one. I don't want to phone, I believe. I do take Makaja with that intelligence now. I want the Pau Pirukta Query Edna Ta Karagi Mamanga, Honorable Shape na Hai Batare, Sigumba Mama to Vireba. Aduna, Hojek say High Court Chief Justice Waramba, or High Court Justice Lambana,
ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ IPS officer ama retire aduga IAS officer ama amana Assam amana Kerala oiba South ti oire ani siga torga chairman na jiki justice lamba no oiraga sengbi bisi chahi ama hele kharbu helamani yam nauring matamna amisana central government na semani commission of inquiry 1952 da mi tijin humjin mege tabok se state na semjabo ngami center na semdamong em hojiki ji center na semana ba okay adi malukta nupi ahum justice ahum gi semasu gita mandal adu du haina tawrsu leira maru na karma na haurak pano karino na tamo reference ta phajana hari bala se na traka crisis se kanada gi haurak pano kali to gi no haiba mar maya masi piru affidavit submit to and affidavit more than 15,000 can we helam gani maji ta taruk che ani ko ma ei thok tna le si jo magi lamba commission dubu disrespect to banate respect to bo oina sino kaido wara miyam da khangan badi chumdro mamang da sok yai thok kare bum di ta kare adu how long it will take time kana na horo pono kar main to bono kar na mai chala pono kari no na thi bisibu hoi matam mudi khar changi ko koi man lak man ngare ba adu na ni kanen no je hari do DGP kana na kaido ramba adu fellow of intelligence achi inquiry to bum tok hari bun mu lamba commission na to dong na ba yes inquiry commission chi gi kanada tamo reference ta koi kupna khangre ba loin yaw re ba aduna adugi mi vinda kuki kangbogi mete kangbogi na traga mai de laiba kangbogi official ke unofficial ki tens of thousand ebeda ba sipi ger masi tu tumin le ra ba tumin le ba sina hoi function to da ba ti ora moi delhi da office to ni sida ma samu su sang na ba ya dre ai bi sida delhi da pam ne chi mo ma kolam ta ta dre ba ko president rule ga le chile karim ta khang dre ba aduna ana roi bida thamning ibdi hauji ke terrorist attack ko namak job mana bani na madiga awa ba to ko de khudi mang to bani na karmain to bono hai ba se ko ge Narendra Modi ji na tang ahum da tho do thokraba matung sida mari gi na hai ba ma tha ma ni le raga ku ki gi na pim sa ani na ketta peret to ba di matan ma khudak ta react to ya yes ado phate hai ban amadu ma hai de to do chum de hai ban ai khu chu to ina manipur pomba manipur ge minister governor pona ma no pa lak tara na tropi ri do adu mai na khoi gi yak na bo ogera yak na da bo ogera nupi ma da chali balam cha cha to ai khoi gi chai su sing na to ri do mai tha do i du di mai te di mi chang chang de adu da nupi ani do peret naked peret to ru da yaw ye hai na ching na ba ta chang oi bro i da ba khang de adu ma yum mari manga tum na ba mai tha do im na ba adu da Prime Minister si wangang imna ba adu ga zokuna angang onu be yo ma to si ba mi oi ba mo na hang pam ni thok ta bra na kalim ta to ngam dal de no ye do no ai te hai ba ba da hai bam thok tra ba si hanjan hai ko railway accident ge da challi amma ge da challi yam na tho ya ba meaning si ut pa du to ya ba whereas manipur hai ra ko kan di kalino ma ai ta hai ba tong cho hai de ya dre bisma hai ba prithvi pom power ba matam du gi krishna ba ba ahum na khulai pa han mangam ba aduna Draupadi ma pilok to pa du sa sun to ba kan ma kham de Hare Krishna hai le prithvi pom power ni ko desra sa jo ma sa to im ni ning thong ni di ma su ni durjadon hai chuma rai sabanda chi to ya roi na na nu pi bu adu bu ma pi ching ba ya roi hai na hai du lo ram na tro adum tha du ya adu ka cha man na Narendra Modi worldwide power of PTV number 1 2 dala abani Narendra Modi ji said adu machina Manipur kan Hare Ram mai di Ram ni Ram hai ga lai to eba ma se ai khoi da yam chau na mi chim khai nai ba pol mani ai khoi a lawful citizen oiriba senal oiraba ai khoi na budi wakal phatha dana kari to dana su to ba ya chi lakadri ba tung gi na rul singna nungai gadra Asingumba India sida koi tenapam thokpra thoktabra ai da hangakpa question la aneba agone de yaro ekoi se constitution makada logi makada koi punamak tawse na advice tawgani tawsu tawriya ba I hong tawger su lawfully taw democratically taw kuki gumna autocratic society nate agoi gi democracy chi henmandana
ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯍꯦꯟꯃꯟꯗꯅꯅꯦ ꯐꯣꯔꯦꯅꯦ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯧꯒꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯧꯒꯠꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯧꯒꯠꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯧꯒꯠꯁꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ majority community of Jati Kuntra Manga Chigi Big Brother ki role Lodaga, Tashin Kumdilaga Togadava Ikoisina, Charang, the Ikoi Masenche, Adu Odine Toyaba. Don't put Pada, may own Chigi and Ching Toram, Koyawa, Nanga Nangiba, Mayam Chig organization, Mayama, my Magi Tongan Tongan Tongangadori, Ashida, Laipaki Pirepse, democratically, Ikoi Miam, Hobayaba, Parasarkabu. Tahan naba lo full min samada adumba ekoi khulai yaudana yamna phajaba mong ba akal ma protest over ma mathau tare aduda ekoi punchen bam thoi haina thamjage okay am ngai se oza heman